Bona la umshumayeli babesikhosana siyabingelela ngiyambona abazalwane umqotho kaNkulunkulu babesilinda siyabingelela bamfundisi siyabonga bakhona kwakho angisababona ngalake labanye labangene enyalo angabe bakhona labanye baqotho kaNkulunkulu angakubonanga but siyabingelela nonke tivele nibingelelekile eNzambama egameni lika Jesu amen likhona libandla eNzambama nangukuthi khona nje uwayivela ngasandla sakho ngegama lika Jesu hallelujah hallelujah siyabonga abazalwane ukuthi day number 2 walemvuselelo sikhona side bazalwane thina abantu abadzala side kutothwalisa bantwana bethu enibona bede kutolola bazalwane emazembe abo likhona libandla eNzambama ngithanda ukuthatha lethuba futhi ngibingelele bonke bobabe ngibingelele bonke bomake ngibingelele abantu abasha ngicela ngivame lishbathini ihlobo kubantu abasha ngicela ngabantu abasha abasha emakhwela abasha kulungwane babandile ekozweni haleluya angiboni kahle ngasi ngi-wholesome like nayibona i-wholesome ngathi into yokuqhumanyana ndikhona haleluya haleluya asifike kuchitha isikhathi bazalwane kusemkhathini weliviki siyathi ukuthi bantu abasha bayabhala abanye babhale ama-test kanjalo ngokuhlukahlukana esikolweni but ke noma ngabe kunjalo i-test loyibhala unaNkulunkulu iyaphumelela kodwa i-test loyibhala ungaNkulunkulu kayiphumeleli nalabona bona basemakhaya lebabona ukuthi kunqono babe sekhaya bafunde nakubo futhi siyabakhulekela nani lelibona ukuthi alibe khona la nike bazalwane into yokukhonza nani futhi siyanikhulekela ukuthi lokusuka kwenu emakhaya nje emabhuku nitela into ohlanganyela nathi sikhonze uNkulunkulu akanriwande kuloko yonke into leniyifundzako ingqondo yena ikhona kuyigraspa and nasekufika i-question paper phambi kwakho ingabi yinto lento yokuthusa kodwa ibe into lento yokutriggerisha wonke ama-answers lakakhona engqondweni yakho kusemthandazweni wethu ukuthi bantu abasha lesihamba nabo ababe kulaba aphumelelako amen haleluya Jesu Kristu bazalwane saseyinkosi nemsindisi empilweni yami angimboni lokele ngamkhonza ngaphandle kwakhe siyalibonga kakhulu leli thuba likaSinethe lona hayi bazalwane sesigiyile nje impela sigiyile sagiya kuthi ingoma lemnanzi esingakayishayanga sigiyile sagiya besibanjwe ama-tweets lamabili bokhomutso naThebo bayile baba labanye abantu kusibama-tweets labantwana babla Thebo na khomutso uphumile yeah Thebo na khomutso bama-tweets bazalwane bantwana bethu laba siyabathanza kakhulu so namhla besibanjwe ngiko bobabili lokunyathi ngala lokunyathi ngala go bayibambile nangoke china intaka khumisa sakhe haleluya yeah ungawazi nawe ithuba lakho liyetha bese siyabonga abantwana bama-twist abantwana laba bazalwane noma ubabona kumfana nombatala ngathi ubona ngathi nomkhulu nomncane nomdimara bona bamaweli siyabonga kakhulu ngibona basigitsisa namhlanje kumnanzi kunje ya siyabonga kakhulu bazasibashayela intandla basahlala phansi sithe bazawone itolo sebingelele kubonke bagcogela bakhona la sithe itolo bazawone safundisa ukuthi kubalulekile ukuthi i-foundation yemuntu lomusha ibe sekumsabeni uNkulunkulu sithe kumele ibe kuphi abantu abasha ekumsabeni uNkulunkulu kubalulekile ukuthi i-foundation yebantu labasha ibe sekumsabeni uNkulunkulu sabuye sathi kubalekile futhi ukuthi i-foundation yebantu labasha ibe sekulisabeni libandla laNkulunkulu indzawo yokukhonzela kungabi indzawo lapho utofuna ukudlalela khona sikhona abantu abasha sisena i-recap kulabo labe bangekho itolo labo labe bakhona just nje ukuthi baqale i-recap ba-understand ukuthi siqhubeka siya kuphi sasho futhi ukuthi kubalulekile ukuthi uhloniphe abantu labadzala noma ngabe uyakutala noma ngabe akakutali kubalulekile ukuthi umhloniphe because without i-fear yaNkulunkulu and respect bazalwane umuntu lomusha akukho la ayakhona
and before namhlanje ngisho mayina namhlanje ufuna lokusho ukuthi bantu labasha ngalendlela sinithanza ngayo siyekele konke lebe singakwenza lamuhla nebatali naba niyababona siyekele konke setha la nge-sole purpose yokuthi sifuna ukubona ni prosper in life, sifuna ukubona abazalwane noma ngabe sitha sinibekela ema-traps endleleni, because we know and we understand ukuthi as a young person there are challenges that you are coming across. Hence bazalwane akhona ama-challenges sifuna kutosho because we've been there. Bazalwane sidlulile, so njengoba sidlulile we wanna encourage you as well ukuthi nawe unomusha utondlula. We know ukuthi you are facing a lot of challenges. Labanye bethu bazalwane ama-challenges abo ukuthi financial wise abakamanga kahle ekhaya, and lokho kumele ukuthi noma seka aphila nalabanye abantu abasha labagqoke impahla lokusho lebanalokwa ative ngathi yena ulost, but sinalokutosho nathi ukuthi nakithi lesimo sidlulile kuso, lesimo lokuso kwaleso sikhathi singakwenzi uthathe ema-negative decisions ngempilo yakho. Lesikhathi ukuthi ubone bangani, ubabone badla kamnanzi tikhaftile lihle, wena ude nemali yokudla esikolweni, ude nemali yokudla e-university. Sifuna kusho ukuthi sidlulile nathi lapho, akusho ukuthi impilo yakho iyema lapho, but kusho ukuthi kwanyalo kusentabi right, mara akupheleli la kutohamba kube right. Likhona libandla bakhona abantu abasha sisekele futhi leli lethu ngifuna ukusensitize abantu abasha. Akusinabo bonke abantu lodibana nabo nawubabuka bafake smile bakufisela lokuhle. Akusinabo bonke abantu lodibana nabo bakufakele smile uqabanga ukuthi bakufisela lokuhle. Ngithini nakubantu abasha kunetinto lekumele uma uNkulunkulu akupha tona atingabi that the world to see, atingabi that the whole world to see, but atibe a sign kuwe ukuthi God is on my side. Ngoba akusinbo bonke abantu lebatobuka bakubone sogqoka emateki abo 2000 3000 kanti bese bafungile bagomela ngempilo yakho ukuthi ake uyenzawo. Akusinbo bonke lebatojabula ba rejoice nawe when they see you now wearing fancy clothes. Yes, they might put that smile. Baya appreciate, baya acknowledge. Deep down they are hating. Why not my son? Why not my daughter? Why so I want to encourage Banabasha as much as Basalone now but wait for your perfect time. Your perfect time is coming. Create unnecessary enemies. Bonke abantu kumele bathi nokuthi sewuseyunivesithi. Yebo. Yes. Akusikho bonke abantu kumele bathi nokuthi sewuseyunivesithi. Labanye nje bazalwane lakunasidingo sokuthi baze bathi akunasidingo. Hamba uyodifundela, batobona ngawe sowudokotela lapha, batobona ngawe sowumthishela lapha, batobona ngawe sowuyini lapha ya. Akisho bantu labasha lento ukuthi into yokuthakathi ikhona, into yokuloya ikhona. Lithi iBhayibheli encwadini Exodus uma uNkulunkulu aphinda uMose amthumela abazalwane eGibhithe. Uma afika eGibhithe uNkulunkulu wamnikeza amandla nama-signs ukuthi afike aconvince ngawo Faro ukuthi into yasekhaya ezulwini bazalwane inemandla. Kodwa ngoba nebuthakathi bukhona na Faro wabita tangoma takhe bathakathi basakhona nalamhla. Nikhona abantu abasha bathakathi basakhona nalamhla. uNkulunkulu wasebenzisa amandla akhe induku ya Aaron yabekwa phasi yaguquka yaba inyoka na Faro naye wathi lokhu kudlala walanza bathakathi bakhe bathakathi baba wabalanza wababeka phasi nangababeka phasi wathi bathakathi abeke nabo tinyoka tabo imithi yabo iguquke betinyoka bathakathi benda nabo tinyoka tabo tasukuma yena lokwanalokwa but uNkulunkulu nemandla ngayo. Lithi iBhayibheli inyoka leya Aaron baba ngiyona yagwinya yonke letinye lebikhona la likhona amandla kaNkulunkulu. So uthakathi bazabona bunjani bukhona. So uthakathi bukhona. Wow, lesakho evini buthakathi bunjani bantu
ungacabanga ukuthi njengoba usonda uthakathi abukho ukhona ngoba nalo sikhuluma ngaye bekathunyelwe uNkulunkulu amphathe amandla kaNkulunkulu mara uthakathi baperformwa in the presence yemuntu lomphathe amandla kaNkulunkulu baperformwa utawuperformwa nakuwe but uma wena on the right side noma bakhamba nawo umuthi bawuletha kuwe uma on the right side umuthi ayawusebenza mara umuntu uthola nawe on the negative side umuthi uyawusebenza inyoka ya Aroni yagwinya yonke leti uthakathi bukhona abantu abasha so ungabi sewuyashayina ke umuntu evini mara kubeka kandla lapha ngibenda noma ngabe sengithole imisebenzi sengisebenza akusingo bonke abantu kumele basheshe bathi ukuthi uyasebenza ngoba labanye abantu they are connected in such a way ukuthi ahleli la angabamba ifoni wena usase bathini the probation usase probation usase ku contract angabamba ifoni ahleli la akenza ukubona lapha ya uswekela abantu abakho batshela ukuthi wena ngiyalo usase ku leadership ku internship yakabantu bani angathatha ifoni ahleli khona la athi lo muntu lo ngifuna kumfaka lapho ngifuna ukusendela nethi video yakhe la ngamshutha khona agwaza abantu une file yakho la wena ukaba ukuthi wadlula khona the way abantu baconnected ngakhona the way abantu bangayiruna impilo yakho ngakhona usathi so uhleli ku internship ku leadership kuleyo program leyo basendele the HR manager that video ugwaza abantu Tingo lo watenda na usele umntwana usenda kaba kusikahle emaphutha lawa wenda bamsendele wona bathi akusukeni bafete file lakho lento wena ubonakala negative bathi no vele usesize unethi phela 12 months endaphela 12 months sekhombile kanti ngabe wavala umlomo wathi nomntana khona le wavala umlomo wayekhona lapho wayothi babe ngiyabonga uzosendele wathi unetipho lekumele dakuwe bantu unetipho lekumele bangadazi kuthi uyaphila kumele bakwazi bakubone mara kuthi kwendekani empilweni yakho kumele lokunye bathi bude ukuthi kanti sekwendekani sambanani bazalwane asiyeni la namhla encwadini yaDaniela chapter 1 namhla bazalwane sifuna ukuthi okhuluma ukuthi kubantu labasha there are two important decisions that you can make. The first one is a decision that you make on your own. That's the first one. The second one is a decision that you make as a group, as friends, as acquaintances, as church members, as EU, as FACC, as Bandel Funza to a certain university, as Bandel Funza to a certain school, but the decision always Ashala Amabili. There is a decision that you must take as individual, and there is a decision that you must take collectively as a group or as friends or as whatever. But there are always two decisions: your decisions and their decisions. Your decision and their decisions. Likhona bandla. Asambeni bazalwane incwadi yaDaniel chapter 1. Ngenxa yokuthi balenza bastory khatha lapha lapha. Impela leka afike eDaniel utoba ehla lapha ku verse 4. Daniel chapter 1 ehle nayo aye ku verse 4. Daniel chapter 1 ehle nayo aye ku verse 4. Sithi bantu abasha there are two decisions. A decision that you can take and a decision that your friends can take for you. A decision that you alone can take and a decision that your friends can take for you. As Paul said, verse 4. Daniel chapter 1 verse 4. Kwakufanele kube ngemajaha namandla langena siyela labe nemandla nenhlitiyo yako konke kufundziswa lanelwati lanengcondvo lekhaliphile lalungele kusebenta esigodlweni senkosi
kwakufanele awafundise lulwimi ngetincwadzi taseBhabheloni. La bazalwane, a decision ithathwa umuntu lekane information. Ngesingisi bakubita ukuthi is an informed decision. Uyithatha based on a certain information that you have acquired. Uyithatha based on the knowledge that you have. It's called an informed decision. Bazalwane la sifunza khona nyalo. Mase bangayifunza la ngesingisi ngoba laba abanyalo phela sabakakhulu esingisi. Daniel chapter 1 verse 4. Daniel chapter 1 verse 4. Khona la ngasifundzela la ngesingisi. Young man without any physical defect, handsome, showing aptitude. Asikubale slowly baba, asiqale futhi kancane mshumayeli wami. Young man without any physical defect. This young man lekhulunywa ngawo la bazalwane bebayi4 but ke lithi bakhethwa amongst many. Ngoba bazalwane la nikhula empilweni, nikhula esibomisana kini nibanyeni. Nikhula nimgrujana nomnyeni but ezinikhula kuye ngokuya kuyasefeka, labanye baya relocate, abayohlala kuphi labanye sebayofunza kuphi, labanye sekunjani njani, labanye sebadrope out esikoleni. Ezinikhula nikhula nibanyeni but the more nikhula kuya kuyasefeka, niyasefeka. Kuba khona tinto lamanye ngama natural circumstances lengaforce ukuthi nisefeke nje. Bantu wakhula nabo, bantu wadlala nabo usanyangela isikolo, nebantu ofuze nabe primary, nebantu ofuze nabe secondary. They are not in a pool of your friends nyalo ngoba kunekungezi safe abantu. Lithi ke Bible la last ukufunza khona nyalo inkosi Nebuchadnezzar yakhipha simametelo ukuthi sifuna abantu lebantu osebenza esigodlweni senkosi. But number 1 kumele kucheckwe umtimba walabantu ukuthi they are without what defense yini. Bazalwane kubalulekile ukuthi ezumuntu lomusha you must maintain your body, your posture, your body lenkulunkulu akupheyona. Uma uNkulunkulu wakupha unganamaskasi, ungakakhwali, ungakaphuma ngamehlo unjani njani, you must try to maintain it ngoba iya counter as an advantage uma sekwenziwa into, be it emsebenzini, be it noma ngabe kuphi. Kuyabuka ukuthi lo muntu lesimfaka la ngumuntu lonjani. Naku nala kuyashiwo kuthiwa kufuneka umuntu longanama defects. Bakhona abantu abasha Tito le tombanele tikreshi unomusha kibaleke. Uma usasemusha balekele nekhangu tidwe badwe umtimba. So tidwe beyihathi, so tidwe bespiker, so tikathi temathathu atisengafiki kuwe and engakuthe makhono ahlangana kuphi nemathathu ngoba akusikho into lethu leto. Akusikho into lebazalwane. Umtimba wakho nje uhloniphe uma njengoba kunjalo. Likhona libandla laNkulunkulu. Jesus. Phela nakuthi khona ubona ukuthi soyihlobo. Angithi nami lenkandla yami ngiyabona ngenye yayisa kancane. Nakuthi khona ihlobo ibona ngathi khona umuntu ovakala ukuthi sihamba sonke. Likhona libandla. Number 1 umtimba wenu ubalulekile. Umtimba wethu bantu abasha ubalulekile. Lo mtimba ubaluleke to the point ukuthi noma ngabe usaya ukuyongena emshadweni, the first thing lebayoyibuka ungawazi ukuyokuchazela basinami ngengizwi lekhona. The first thing lebayoyibuka uqhamuka bayobuka umtimba. Alapho bakulabanga ngithatha letino letebelungu, letinte uyuza, letini use lo lenzama imnyama nokuso kuyelo, letinzipho timnyama, then uzuqhamuka uvela judge by the look yomtimba. Kusinomtimba lo unjani, ulahlekelwe umshado ngendzaba yokuyuza. Ibalulekile into yokunaka umtimba wethu. Ulahlekelwe umshado ngendlela yokuthi uthathekile. Umtimba nje olodwa uyakhuluma. Nje bobhuti abahlakaniphile labafuna kuyoshada sesinakaqhamuka babuka from ehloko kuyofika endala, babuka ukuthi ushaye isiphi isitayela, babuka ukuthi ufanile yini lama-umbrella mbakafaka. Uma kuthi angamfuna ama-umbrella naso ufake ama-umbrella emehlweni sofeyilile. Nakuthi angamfuna ukupenda umtimba, nakuthi okifake emzamo ufeyilile, nakuthi angamfuna etinzipho. Angikhulumi ngale tinzipho bantu abasha. Letinye tinzipho lethu usunaka nokuvula lekheli le-conflict. Sendize tinzipho tingaka nazo Dracula qobo lwakhe. Umtimba uyakhuluma.
yekelani kudla kakhulu iphalishi, yekelani ukuthi nishane kudla. Labanye bathola sebonze kakhulu, nomuntu ungasabantu uyagula kumbe unjani. Labanye bathola sebakhulu kakhulu, umtimba wawona uyakhuluma. Intombazane lesine abantwana ngoba bazo washa mina ngesikhathi sethe abantwana bekalight. Ngiyalo kuthule abantwana. Ungafana nentombazane lemntwana unganamntwana. Konke sokuyakulengela klapha. Umtimba uyakhuluma. Akube ne-justification ukuthi senginemntwana. That is why nje. Mina kusho ngoba nemntwana diyekele. Umtimba wena njani manje abasha uyakhuluma. Ipoint yokuqala lebalibuka laba buka umtimba. Asiqhubekeni. Nani bomake, nani lesafuna kuyongena emshadweni. Nani bobaba lesafuna kuyongena. Jesus. Manje sikakhuluma thulitha ikhokhu lomkhaba ulenga ubengaka masafuna kuyongena. Na umake na ungadli kakhulu lamalanga bacinisa bodokotela bathi iphalishi bathi ngoba kange sibhakele so ngiyababuka mana abantu bayadlala manje. Phela sile sakhula phela sajola ukuthi so la umphakele so sakudlalile so ngoba kufuna liphalishi phela lithi la ngebuka ungaboni ngale sijwayele lo so phela sengiyanciphisa sengiyanika amathimba nabasha nathi sina abazali bathi walethi ganja lelikhulu yena lo mtimba wakho ungasacontroleki netifo tingena lula basi lo mtimba kumele ubothatha lokufunako uqethe ungathi la ufuna iphalishi uthola usiphalishi nala bathi ngesingisi too much of a thing is dangerous. Noma yini once yaba too much say dangerous. Ayisingahlala kakhulu emtimbeni. Asiqhubeke. Inkosi yawehlukanisela sobenza. Asibiyela lapha kulama umtimba lomuhle then kwesibili. Kwakufanele kube ngemajala amandla. Okay. La ngenasiyela. Yes. La nemandla nenhlitiyo yako konke kufundziswa. Okay, esingesini babe. Young men without any physical defect, Yeah. handsome, Yeah. showing aptitude for every kind of learning, well informed. Well informed. Yabona uma ubudi ngumsesi lo well informed. I-decision awuyithathi ngoba abangani bathi emhlanje sesenda lokho. Uma unelwadi into udecide based kwelwadi lonalo. Sikhona bazalwane. Kulamalanga lesiphila kuwo bazalwane i-social media yenta ukuthi abantu noma ngabe banelwadi bagcine balahlekelwa kulelwadi lwabo ngoba abanusebenzisi nelwadi kubuka iqiniso basebenzisa lwadi lwabo kumbe okay singayibeki ngaleyo ndlela angithi bazalwane umuntu kumele alifune lwadi. Umuntu kumele abe nelwadi ngoba lwadi lukwenta uvele uhlakaniphile. Abantu bena-understand yini? Nawu laphayana sewushadile sewuhleli na sesi nithenge indlu ezambama lidlubhu esimple thing lidlubhu lithi lishe. Umuntu lonelwadi bazalwane uyabuka ukuthi hayi manje lidlubhu lasingena belikhanya njengoba lingasakhanyi maybe lishile. So what I can do, angithola lelingeqhubhu ngiswitch off light ngireplace leqhubhu maybe nangilireplace kutokhanya then ke loyo muntu loyo utosolve lenkinga lekhona mara umuntu longanalwadi a simple thing leqhubhu leli isekumnyama endlini sesu ubuke wena bhuti nisanze kushada nibuye honeymoon bhuti naye uthi hayi sesiyobona ekseni. And then umuntu lonjalo ubhora kusaqala ngoba yonke into la ekhaya kungafakela lokho akati lutho kwakhe lethi kuba ngubani akati next ubambona umuntu onganalwazi at all akana lutho blank akati nokuthi i-microwave isebenza kanjani simple thing akati nokuthi manje ashisa wafuna ngakuphi wena kanjani akati lutho umuntu nje uyaphila. So kubalekile sinebantu abasha ukuthi sibe nelwadi mana lwadi ungaba nalo kakhulu too much of a thing is dangerous. Ungaba nalo kakhulu liyakumisleada
kunabantu abaningi ngenxa yolwazi bayema bathi uNkulunkulu akekho ngenxa yolwazi balufundzile basi uNkulunkulu akekho bazalwane noma ngabe bathi uhlakaniphe kangakanani manje uma nje uthi khaya uguquka ubuka ucabanga ukuthi ngibani leka ngenelo losikubonako uma kuthi kutendakalele njalo kube nje then noma ngabe bathi usilima lesinjalo kuna someone no superior no wende ukuthi kube khona lokho so akufundela kakhulu ke lwathi mara lwathi lubalulekile sengiyena kwathenga imoto endibani ngibona imoto lapha yomzabane uyakuyithenga la ungena phakathi ngaso so officeini ngathi uyicomputer lokelele awathi ukuthi manje lokhu uyapressa uyakujikisa ubunjani yabo somuntu yena ubususiwe unemoto uthenga imoto noma bazama ukumfundisa ukuthi lokhu bobona so lokho ngoba vela lo muntu akanalwazi akakhona ukudada into lwazi lubalulekile so ngiyabuka le moto lomzalo siyabona uma ngabe bengiyakaya esikoleni thosi le moto levele beyohlala kuyishayela mara ngoba nelwathinyana loncane liyakusitha kukhona ukunderstand that lwathi akufikela kakhulu asiqhubekeni lona ingqondo ikhaliphile yes lalungele kusebenza esigodleni senkosi yes tubele kwakufanele awufundise lulwimi netincwadzi taseBhabheloni yeah inkosi wayehlukanisela sabelo sekudla kwayo onke emalanga neliwayini lasetafuleni lenkosi bekufanele aqeqeshwe iminyaka lemithathu emva kwalokho bese angena emsebenzini wenkosi labantu labasha abasikhuluma ngabo la lesi iBhayibheli bakhethwa babekwa esigodlweni babese babanika kudla kwelikhethelo lokuhlangane neliwayini nako konke ilamalanga lesifika kubo bazalwane umuntu lakafuna ukubona ukuthi sathana unjani akanake na ungafika kumuntu uthi ulambile ucela kuthengele impuphu nemshimba ngeke akuthengele mara ungafika kumuntu uthi ngomile le weekend singanathani angakuthatha ayokuthengela utshwala akuthengele igwayi akuyise emathaveni la expensive kuma clubs uyoklapha kamnanzi angakubhadalela kuko konke but ungathi ufuna into lento benefitisa wena lento okusithi ufuna polish nemshimo ufuna akuthengele imali angeke sathana ufuna ukuthi akunike into letilula lento okubulala abantu abasha bayajabula bathi le awuthi yaphila leya ithethile awuthi saphuma ngiyatshela sifika lapha yasifika the table yazi baba wathi yazi mama wathi le naku lo bantu basenza kushutha bakuvethile bathi ma ice tropez bathi kwini bajajuliswa ukuthi bashuthe bajajuliswa bakuthengele into lento okubulala nala bazabone lithi iBhayibheli kwathiwa abadle konke kwasenkosini but ngithemile lasiqala ngathi kune decision leyithathwa nguwe kune decision lemele niyithathe ebangeni ngiyakhumbula asiqhubeke ngibani la is 8 verse 8 asizube se 8 kodwa Danieli waticumela enhlizweni yakhe ukuthi yena ngeke atigcolise ngalokudla kwenkosi kanye naleli wayini lakhona wacela imvume endvuneni lekhulu ukuthi yena angatigcolisi ngale ndlela bazalwane akusingo konke kudla lokusono mara kukhona kudla lokumoshaka umuntu angisigudi kulelo hlangothi mara uma kuthi unalo lithuba losungakhona kuyohlola ubuye uhlole umlomdzana kube la umuntu omusha ukuthi ngikuphi kudla leku uma ngikudla kuyongqolisa ukuthemba kungqolisa inessense ukuthi kusheshe kukuthumele tindzawo lekumele ungajahi kuya kuto kule kudla osingakudlile kusheshe kuvuse imidva emtimbeni wakho
ube hyper, ube active ngekudla lokuthide. Then lokudla lokho kubalekile ukuthi angikwadi ake ngifundisa angikwadi. Mana bakhona abantu abakwatiko amanye ukuthi awuthi manje senibamdzala nyana kuba khona umehluko lobakhona emtimbeni wami. Kuze ngiqine ngingabi leti ngipropelako, leti ngiphusha ukuthi ngithi ngikhishwa dekanuke emtimbeni. Ngikuphi ukudla lokumele kubalekele. Kubalekile ukuthi abantu labasha bangathi ngigqolise ngalokudla sikhathi singakafiki. Kunekudla loku active lokusina ukudla kukwenza na ube hyper, ube mklatimile nje, ube mklatimile ngomuntu. Ngiphasa ngifike. Mara bevakala basabani. Abanokudla. Bayakwati bema-dietitian, bayakwati labafundiseni lento. Batakushela bathi ungadli lo, and stick kuloko. Lokunye bazalwane kudla hayi ngoba kusona but kulelizinga lewudlula kulo wena kutokubangela thinking. Lithi iBhayibheli kodwa nabo bathi asifuni ukuthi ingqolisa ngalokudla lo mana babane kudla labathi khethela kona. So bese sifundzele. Verse 6. 9. Oh, 9, yes. Manje uNkulunkulu abe sendele mvuna ukuthi ibe nemusa nesihawu kuDanyeli. Kodwa le nduna yamtshela Danyeli yathi, ngiyayisaba inkosi yami. Inkosi lekunguyona inehlukanisele leli. Ngicela sibe se 12 ngesikhathi. Verse 12. Ngicela ukuthi uke ulinge ticebo takho emalanga lalishumi. Sinike kuphela ibhitho site kudla nemandi site unatha. Yathi bazalwane bantwana bethu especially lamalanga emasaladi nani akusinele sibafundise tona. Lekudle nje bathi uyamfakela emasaladi bathi asikufuni lokho. Baphishisele asikufuni lokho. Bafuna yonke lento le oil and clumps yonke lento engathi ayiqhaqekena kahle lesibafundisa yona thine. Bakhona abantu abasha. Uthi ke la umuntu omusha sinike 3 weeks sidle ibhitho nemandi. Umuntu omusha wamthuma efridge ukuthi uthamba uthatha lento okunatha. Uma ngayithuke coke uyathuke ama juice uyathuke akavula ifridge athathe imandi. Hey, ngilo emeni ngiyamthatha umfwe ngala. Abantu abasha abavula ifridge bathathe imandi. And bazalwane le nto iyalimada. Don't forget imnanzi. Now inatha le coke labanye basesebancane mara seba attached to my drinks lathide. Noma ke uthemba esitolo ungathi umthathelele engayifuni sewuneka kakhe lo muntu una 12, 13, 14, 15 years. So une drink la natha yona. Akatani nokuthi yentana emtimbeni wakhe. So akasafuni lenye. Listen iBhayibheli base story ya ibhitho nemandi. Amen. For 3 weeks. Listen, emva kwaloko sesiyagijima. Listen, emva kwaloko bazalwane after lo 3 weeks nase bayabahlola. Babathola ukuthi laba labanye labe badla tonke le tipili bonke badla yonke lento. Babathola ukuthi bayanyamfutela nje ababukeki. Basina bafika koDanyela babathola ba well built, ba strong, baqobetela kudla lokunempilo. Bantu abasha asidleni kudla lokunempilo. Noma bazalwane kungaduri kuyofika phi. Kukhona into abantu bobuda. Kukhona into letinye ungatilima nasemva kwendlo. Ungahlanganyela ngomapinashi, ngomatamatisi, ngoma-onions la fresh ungena lokwanalokwa. But indzaba yami esekutheni namuhla uma uthatha isinqumo kunesinqumo losithatha uwedwa, kunesinqumo lenisithatha nibanyeni. Lithi iBhayibheli wanquma Danyela ayedwa ukuthi akafuni ukuthi igqolisa wabe so-influencer nalabangani bakhe. Ikhona bazalwane into bayibitha ukuthi i-positive manipulation ne-negative manipulation. Lo muntu uyamenisa umenisa into lenhle. La sifunda khona Danyela ubamanipulateile wamenisa into lenhle. So uma umzalwane kube uma umuntu omusha athi singaye eThaveni
noma belimeniwe kuthiwe kune-21st yasibhaliwe tavern thinte kumbe ekhaya thinte kuyobe kuthiwa nomawayini lama-ice propers lawo bese kuvumbuke nomunye athi ngive bathi kune-revival e-Emelo FACC asiyekele kuye etshwaleni siye ku-revival uku-advayisa into le-wrong noma le-right. Therefore, akhona ema-advice lekakuba right lekulangisa mina kune-decision yakho kune-decision yabo so lamanye ama-decision abantu awathatha abangani bakho ngelanto okuholela enzaweni e-right. Therefore lithi iBhayibheli umuntu nafuna kumbona ukuthi uyophelelaphi uma kuba ngebangani bakhe bangani bakho they are more than capable yokukuchanela kule mpilo ebayiphilako. Angeke ube nemgani onathako ukanathi, angeke ube nemgani ojolako ukajoli, angeke ube nemgani lonaboshuka daddy wena ungakinako, angeke ube nemgani lonathako oludla amadrugs ungawadli. Bandabasha bangani bakho they are telling you ukuthi uyophelela kuphi. Uma unebangani bebafundisi kuyosinako lophila impilo lengcwele, uma unebangani betigebengu bangani betimzaba utsho sinawo uzobasigebengu nawe uzobasizaba likhona abana bandabasha. Bangani bakho ba-capable kudlula abantwana bakho ekukuchaneleni tukwenza lokumele kuyo. Nikhona basabana bangani baDaniela kumbe Daniela waba-influencer kuthi asesiyeleni lokudla bangani bami, asesiyeleni lokudla. Lithi lapha nakuvesi 9 kumbe kuvesi 6 lithi wathi kumela yena but nasekakhuluma nasesifuza khona ku-12 lithi wabe sewuba uthi asewulinge tiqeyu soyabafaka nabo bavuma ngoba bayibona ukuthi uba-advisor tukwento le-right. Asongebuka abangani bakho shaka usibanjani ngoba kungeneka ukuthi ubona ngasibatali bakho badlala ngawo. Asokubabuka abangani bakho usibanjani, bangani bakho banjani nophila nabo no exactly lobangiko angifuni ukudlala ngawo uyobangiko. Uma kuthi bayajola abangani bakho sesiwami bhuti wami uyogcina ujola nakuthi bangani bakho bangani le banathako sesiwami bhuti wami uyogcina unatha. Angeke ube nebangani bambenza into ungayendi never. Baningi bazalwane babambela ivangeli basuke bathi nina mfundisi inkinga yenu ningcwele kakhulu labantu laba lebanathako kumele singaba balahlele emtheni kumele sisonzele kubo ngoba usonzela abantu bese bayadonsela. Ukuyibona ngiyakifolo zalana sikhule bekunobhoza amancane amangani bathi efolo ngibisiso laba benama ama-ice block namajuice la yababa yahayida se uma bazalwane uyithatha igala uyithela ekhathe elwandle lekadayeka elwandle manje wena uyi-1 uyovucula abangani bakho labayi-6 lebanathako wena uyi-1 isonto sakho umuntu omusha uyonatha. Angeke uguqule abantu labayi-6 uyi-1, angeke ifolo iguqule elwandle iyi-1. Bangani bakho abayifunze bayibona kuwe lento. Angeke uyohlala bethaveni uthi mina ninathi bona bayothi nabathenga tshwala mina ngithenga cold drink nabathenga tshwala ngithenga cold drink uthi uyogcina unganazi uyogcina unatha. Lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu longahlanganyeli. Ngalifuza previously ngoba abantu abasha balamalanga bathi akunikisi babazana bayofunza njani le mpilo le yakho ngoba wena uhlala unabo. Bayowathi ngani ukuthi ukhona umuntu omusha longanathi longahambi emathaveni ngoba wena uhamba nabo emathaveni wena unatha nabo. Bayobona njani ukuthi ukhona umuntu omusha longajoli ngoba wena ubafonela ubafonela nefoni yakho uze bafonelane bahale njani ukuthi bayothathana kuphi bakwenta bakanye nawe bayohlala njani bazalwane bangaqhubeki nale ngoba nawe lapho mara uma abantu olulenzeni bajole ube lapha benge lobona ube lapha bayophinde bakhuluma ngabathi ukhona ulomusha elangayeni leyo mara khona bathi ukhona ulomusha elangayeni leyo. Shadrach, Abednego bahlukaniswa sengiyigijimisa bahlukaniswa naDaniela naye wahlukaniswa
Kunento Daniela bekayivamile kuyenda. Daniela bekathandaza kayi3 ngelanga. Kumnyama, kubovu, kumakhata, kuyashisa, bekathandaza kayi3 ngelanga. Bantu abasha akube nepattern, akube neroutine. Lo nto yena wayenda into monitor. Kusa noma ngabe sokuqabanga kuyospenda isikhathi nebangani bakho kaze wena ngo6 bekumele uthandaze. Once alarm layikhala ngo6, it's reminding you ukuthi it's your prayer time. Have a routine njengemlomusha. Ngiyothandaza ekuseni before ngivuka embedeni. Ngiyothandaza emini, ngiyothandaza nantsambama. Isikhathi kuyashisa, kuyabanza, kunemgqwabo, akunamgqwabo, kunemshado, akunamshado. Stick to your routine. It will help you. Amen. And uma umsaba uNkulunkulu, ubahlonipha abadala bakho, ustika ku routine yakho, it will help you. Asibuke Daniela basikhathi sesiyanga sekuthandazweni. Daniela bekathandaza kayi3 ngelanga, ekseni emini ntambama. Kuhle ekseni emini ntambama, kubi ekseni emini ntambama. Listen iBhayibheli, babona ukuthi inkosi neMkhebunezara seyabathatha boDaniela nabo boShedreki nabeNiko. Babenela lisu lokuthi abasebangene egibeni ngoba babona labangani bakho lophila nabo. Nasebabona ngathi uyaqala sothatha ligonzo, soyabashiya ngempilo. Ngathi mhlambe niye nonke university badropha out bona. Babuye emakhaya uma wena uqhubeka ufunza sebaqala manje ba-orchestrate a plan yokuthi i-downfall yakho ingabanjani. Yebo. Labo bona labo lokuthi bangani bakho bayaba nendlela yokubuka ukuthi bangakuwisa njani. Labo bebatrain nabo Daniela bebanabo lapha ku-leadership baqala ke manje baba nama-plan ukuthi bangambamba njani Daniela. Bathi asishaye umthetho lokuthi njengoba imthatha kuthandaza uNkulunkulu wakhe akungasathandazwa kunoma ngabe nguphi uNkulunkulu. Kanti bazabona umthandazo. Listen la kule bathini ya Revelation, umthandazo walabangcwele uyathathwa bese uhlanganiswe nomlilo. Nase aphendula simakathe bese uphoswe emhlabeni, uphoswe nomthandazo uphathe umlilo. Kanti umthandazo kaDaniela bekawuthandaza awudeposit ezulwini. Wafika isikhathi lapho labamthatha khona sebeyomfaka emgodini wedigonyama. Nase usenkingeni bazalwane, kuyabhanga ukuthi ungasakhona ukuthandaza, ungasawusenkingeni. Daniela nakhatha senkingeni, wangasakhona ukuthandaza, walanthwa lo yamthandaza. Noma bawuthandaza everyday. Lempilo labeyimenda ngathi usulima, lempilo labeyimenda ngathi usuyahlanya. Walanthwa kulo, walanthwa kulo yamthandazo, wahlakaniswa nomlilo. Waphosa umthandazo impela. Yaphosa emhlabeni. Daniela usekhathe emgodini wedigonyama. Yena impendulo yafika yabangomlomo wemabhubesi abantu bamthandazo nebebamthandaza everyday. Kunabantu abasha nebalahleke lomthandazo, kunabantu abasha nekusonto umthandazo, njengoba kujonge lomthandazo kunempilo njengokuqoba niyaluleka ukuqoba ngoba lesikhalo oqoba ngaso sezathathwa akumhlabeleli ningayeki ukuthandaza inkosi namandla ngoba kunemandla emthandazweni. Uma sowumile uthi lima uma uthandaza kunempilo ekuphezayo. Wafakwa emgozini Daniela. LiBhayibheli limvenda thandaza. Lithi wena umthandazo loya lemithandazo abantu abasha lasipite ekuseni ngamgqibelo besothandaza nini besothandaza lemithandazo bazalwane abantu abasha into emsebenzele. Lithi iBhayibheli ekhathe emgodini wedigonyama chapter 6 lapho kuDaniel. Lithi ekhathe emgodini wedigonyama inkosi yavuka ekuseni yayobuda emgodini. Daniela ingabe lo uNkulunkulu wakho lomkhonza malanga onke ukusinzisile. Ngathi kumele ube yimpendulo. Kumele bathi ema-results yonke intake yema-student abekenda yilo bayagraduate this year. Sisathi sesimbonile sesiqedzile ngawe. Baze babude baze nomfana walapha lentombazane lapha wathi kumele bagraduate. Yagraduate yini? Daniela
wavuma kaqala wena loluthe Nkosi Jesus. That's it. Kunabantu abangayifuni kuyibona lelanga lelisoyo sekorrecta bayoma babambe ilist bathi Joshua Mathosi basho uwe uthambe sogqoke yogawu nesitoko sakho nelibhadi lakho sekudlule wonke ama-storms soyobawa bakunike 13 vodaka usukume ubambe isandla bakuthathe isithombe uhambe uyomethela kwabantwana kunesitha lesingafuni kulibona lelanga lelo lifika and lesitha sithodzama ukuthi nakanjani sikufake emgodini and lo mgodzi bazabone uma wena ungathandaze lo mgodzi utokuphathe kodwa nawuthandaza lisifika kuze bazini elanga lithi bazabone lo mubi bazabone akehlelwa lutho kodwa nababi bangene emgodini bangasaphumi uma wena ulolukile noma lawo mgodzi walomgodzi nasakufika mlanga nokuthi wena uphume uyobathenga thanyela lithi wena waphethe bathanyela wena noluthe Nkosi uNkulunkulu wamalanga onke umsizisile wathathwa konke letitha taDaniel lebethi sufile waphoswa tona emabhubesini asekufalena ngale yakubeshekhe ndeke naBednego lisina kubo nabo babakheleza ukuba basatonakhela le amen nini basatonakhela lokunye kuyenteka ngoba vele siphile emhlabeni Blessed kuba mina benyawo le kune switch kucishela liya lokunye kusatoyenteka ngoba siphile emhlabeni kuba nje maphutha akekho umuntu onganaphutha ngale baleke ukuthi after iphutha wendana lokho ekusato maphutha lokunye basatonakhela into utibone soyenti uthi umuntu usikamara mina eqoboqobo mina vela ngidadi ngwenda ngene njani la lokho basatonakhela mara uma banakhela kuthi banakhele ngemithi yima kulonkulunkulu noma sebabakhele bomisheshekete naBednego babakhela izumu kuthi abafuni ukubhawa tukesithixo bema bathi nakasingamane sifa sithi kwesithixo bathi sikwendweni babika amadlozi alalemandla bababamba lithi nabasabayise emlilweni basasibasaye baphosa emlilweni lithi nomlilo ngalendlela bobila ngakhona washisa laba bebaphosa ngomisheni akuzane kwasha ngomisheni uma ngabe nomlilo bazabone bawubase ngenxa yokuthi bayeke banemona nawe kutosha bona hayi wena hlala kuNkulunkulu haleluya asumhlabeleli ngizohlala usizohlala ya solo namhla naphakade asikhulume uthi ngizohlala Daniel nakayisho inkosi wethu kwenyama wathi ngizohlala solo namhla siyathandaza nale verse sekilivalile la Daniel sebamtshelile ukuthi soyobulawa ndoda lisebamtshelile ukuthi uyobulawa wena njengoba wahlala ende chapter 6 verse 10 Daniel chapter 6 verse 10 ngizohlala naye Chapter 6 verse 10 verse 10 wathi kuba Daniel eve kuthi sekubhalwe
uThekhosi noMtelo wahamba waya ekhaya lakhe ekamelweni lesisetulu lapho amafastelo akhona abevulekela ngaseJerusalem. iJerusalem yakho ngilapha zalwana nanoma besofika ukuthi wakhela izulu ungasuki eJerusalem athi Davide encwadini eMhlabeleli 23 lapha ku verse 6 athi ngiyohlala endlini yasimakhathi Hallelujah. kuze bephakathi ungavumi ukusuka yebo sisa singaphazamisa ungasuki iposition Hallelujah. wasuki ngoba lithi iBhayibheli encwadini yaLuka 15 lithi indodana yona yaphuma yahamba kodwa noma yena behambile babebeka lokho eposition Jesus. athi wahamba la Jesus. uma kuthi uyabuya ubuya la Jesus. wena babe position ingakho wambona seda base bona ungasuki iposition noma bedinga kunenza ishayile right and center ungasuki iposition lithi iBhayibheli Daniel sebamtshelile ukuthi sengikhishwa umthetho akusathandazwa noma ngabe kuphi uNkulunkulu kumele kuthandazwe kuye sekuthandazwa kunesithixo lesi lesibekiwe akusathandazwa noma ngabe kuphi uNkulunkulu hayi Daniel wathi ngizohlala naye Abekhumbule makolo asifungilanga athandaze abonge uNkulunkulu wakhe njengoba abonga uNkulunkulu wakhe